I on je to snimio i rekao narodu, to se čulo. Sad je on bio dobar, vičan kosmonaut i šta će da rade? Kad je on leteo drugi put, oni su rekli, on ima čast prvi da izađe u otvoren kosmos. I kad su stavili onaj konopac s čime su ga vezali, oni su napravili, maskirali da on nije znao uopšte, on nije bio iskidan. I on se skida i on dan danas leti. German on leti oko orbite. Amerikanci su vidjeli 2 kosmonauta lete, oni ne znaju ko je, uopšte nisu znali o čemu se radi. Eto, tako su njega ubili. Nego 1995. godine oni su, leteo je kosmonaut, taj koji je dolazio ovdje u Divjevo i on se zove Leonov Aleksej. I on je vidio kanavku kako gori isto taj oganj. I rekao, došao tu i pitao monahinje, kaže, evo ti ključ, idite, molim te, otvori vrata. I kaže, kakav je to kod vas postojana vatra, ovaj ključ otvori, i zatvori opet molim. Kaže, kakav je to kod vas postojana vatra? Kaže, kakav vatra? Ma kaže, taj oganj ide, kaže, do nebesa gore, da vidite vi, kaže, kako je to krasno i to. Ma šta je to? I on ima objasnio, monahinjima kaže, pa to je naša kanalka. Taj oganj će Antihristu ne dati da prođe dalje. Mnogi se smeje tu, pa mangu preskačaju ovaj šanac ovdje. Kaže, šta? Kaže, Antihrist još bolje će da preskoči. To je to, braćo. I kaže se da sami šanac, to ovaj oblik unutra, to je bila devičarska obitelj koju Majka Božja sama ustanovila, nalazi se ispod raja, ispod prestola Svete Trojice. I kad se ide na kanavku i moli se, da molitva direktno ide na nebesima pred prestolom Božjim. I tu se mnogi celili kao što sam ja, eto, otac možda se ne seća, ja sam bio sa 2 štake, hodio ovdje, i tu mene Gumanija pozvala i otac Tadej, Bog da mu dušu prosti, on blagoslovio. I on je rekao, kad mi trebali kičmu operišu, ja sam iskušenik manastira Hilendara bio, 2 puta sam se paralisao u Hilendaru i zato me otpustili iz Hilendara. I kad mi trebali kičmu operišu, kaže otac Tadej, kičmu ne smiješ da operišeš u Srbiju, niti u Francusku, niti u Nemačku, niti bilo gdje, evo ti šećer, nego idi u Rusiju, tamo će ti se kaže šta treba se radi. Ja sam došao ovdje, ovdje sam došao u Divjevo, došao sam u Divjevo iz Australije. Međutim, dok sam bio na lečenje, mene je Hilendar platio operaciju, sam bio u Nemačku, meni su bušili petnu kost i sve to promisom Božim bilo. Tako, meni se mnogo sviđala Crna Gora. I s mitropolitom jako se dobro znadem i on je mene molio da ja ostanem tamo, da sam ja završio, ja sam nastavnik pčelarstva. I on kaže, evo ti manastir, pust ili kakav hoćeš, samo hoće u pčelarstvo da mi razviješ. Kad sam ja došao ovdje, otac Tadej mi rekao, kaže, teško je sa monahinjom, teško je, kaže, daš i u vlast, ženi kaže, beži što dalje. Nego, evo ovdje je krasna igumanija, razni ljudi, razno svega ima toga. Međutim, tamo na tom skitu, gdje odakle je med ovdje, kad me slušali, oni su vrcali na tonama med. A kad su počeli po svom da rade kako hoće, a ja kažem, ne radim ja kako ja hoću, nego kako mora da bude. Ne kako ja hoću, nego kako mora da bude. Ja sam teo da bežim od tuda. I to je sam bilo u mislima u meni. I odem kod starca Jeronima, vi ste sigurno za njega čuli, on je bio u Srbiji mnogo puta i bio starac prozoriv i on kaže meni, ne beži iz Divjeva, tu da budeš pčelar. I ja se udivio, pročitao mi misli. I kaže, ako ne odeš, ako budeš u Divjevo, neće ti trebati da se operiše kičma, nego će te Gospod preko Svetog Serafima izleči i bit ćeš zdravi nego prije povrede. I ja sam tako braćo stao ovdje, međutim u Divjevo ne može da se ostane bez molitve. Kad sam ja kupio tu kuću, prvu, meni to nije bila prva kuća, je bila tam gdje je Majka Božja kupila tu zemlju. I ja sam odmah u Australiji, ja sam dao pare i odmah čim sam dao pare, ja sam osjetio uznemirenje. I ja kažem, da ugasim, ugašem, eto ugašem. I eto tu šolji korak. I ja sam odmah osjetio uznemirenje, ja kažem njima, slušajte, ovo je manastirska kuća, nije manastirska i posebno oni su našli to manastirska. Ja sam njima to dao, dali su mene pare nazad i to sve. Ovdje, braćo, ne može da se ostane bez molitve. Iz Arzamasa, to je grad naš najbliži, 65 km, vi ste sigurno vozom došli tamo, tu da ste došli.
idu kola, ljudi su pošli u Divjevo da se poklone i to, i stavi ruku ispod pa da te ne padne na pod i to. I starac jedan zaustavlja kola na pola puta prema Divjevu. A oni kaže, pusti ovog starca, idemo mi. Samo što su prošli starca, mašina su gasi sama. A starac ide za njima polako, znaš. Oni otvorili mašinu, gledaju, ne znaju šta je. I došao starac, kaže, vi za Divjevo idete? Kaže, da. Pa ako uzmete mene, kaže, kako to znam, mašina neće da radi? Pa ako mi uzmete, sve će biti u redu. I uzmoli njega. I mašina sama se upali. I pošli za Divjevo i on kaže njima, mnogi dolaze ovdje u Divjevu da žive, međutim, ovdje ne može da se ostane bez molitve. Slobodno, brati, ovdje bez molitve ne može da se ostane. I oni su došli do samog ovog zvonika tu i kaže, idite reci to igumaniji. I ovaj čovjek izađe, kad on vidi sliku svetog Serafima Sarovskog, pa kaže, ovaj starac nam rekao. A ono bio sami sveti Serafim, on se vrati, nigde njega nije bilo. I tako, mi sada ovdje očekujemo da nam se sveti Serafim javi i ja sam pitao kako će se on javi. O čemu se radi? O svetom Serafimu Sarovskom je sam Gospod rekao da će da živi 103 godina. Međutim, poslije dolazi anđeo Gospodnji poslan od Gospoda i kaže, pripremi se da sad će da se predstaviš. On kaže, kako to? Gospod je rekao, toliko i toliko ću godina živjeti, a meni 70 sada, ne znam koliko njemu bilo tad godina, kaže, ti ćeš živjeti koliko ti Gospod rekao. Sad ćeš otići Gospodu, duša će otići Gospodu, a Gospod kad dođe vreme vaskrsnuće tebe u telo i ti ćeš doći da propovedaš. I ja sam pitao kako to, on kaže ovako, nastupit će vreme, kao što već nastupilo, da će sami vladike da pričaju, nema duše. Nema duše, nema ništa, šta je s vama, jedi, piji, veseli se dok možeš i gotovo. I kad vladike počnu to da pričaju, a već se to priča i u Srbiju, znate i sami, i tu, onda će, sad ste vidjeli suhe kosti tu, onda će Gospod da te kosti uvuče u telo i on će se vratiti u telo i propovedat će tako da ljudi se uvere, da bi vratio ljude u veru. Evo šta se sad